Bia Kamal Kanor online TV channel to kon ga jow mi bikon lingwaseme. Lerban lingwaseme eler mishalat Ramadan e shikona by President Kagwa Dr. Riek Machar nike 2013 beneka 2025. Waniga wut Equatoria ajen gwadana tetin bana jow me ban jeling waniga chajala de jegalong. Tega jow me chakula lat gwaseme me gorno banywa yakel ere kaname. Ramangai waniga jen queer melavai president kajen wut nanishal ka nyamne bana jome bana jelin kaje ka jowodan en chalat kaje ko ngai kone gwan go chaja la de jek de je chaja watch ko kume SPLA men ko jen te pin wut mashal ka me kiir mayardit ngai kondiala jen te pin kiir mayardit kaje jainten kwara Nika gwade dane wake Dr. Riek Machar ka vice president mechi Dr. Riek Machar mecha ga kene kiir mayardit ke 2013 no ken kor ka network mecha all cabinet cha ka wuch ka shawudi shal ka me waniga chwaja lat kwara chi konte diale kone lat korodian chana kenen no shi waniga chalara mimo atre kwara ka duo mishigorien linga je kene kiir mayardit rundi alte konte kwara kwaile pai wike jaron kine dangraw wide jandangro wide dieje men loche janten ando be kwanga je ngai kondiale me kwanke waniga kwanga je lo be kum kiir mayardit be jeri alika ando dan be alika je jenane kiir mayardit gore support ke ji Equatoria gore je no bi Equatoria buga chonga je kel ko she ngaje no che plan kor che je alika plan e dane naga Nuer she alika no chi do no be je lalet so me chelel chugorno be waniga be je kwany taye dane shi ngai ke jeno shi korcha to ga ke 2013 me na kan wore wike so Sudan kuma kiir mayardit ngai kondi al me chore lat no ngai kona so wude chal ke waniga me jen wude dane sha kwany ko be ji ko to radial be weekend be ka jek ko chan wer sha ka be lok ci kondi al nen mi chirkana me ci kor me ci to ka jen ron kin dangrawo mo wido wol dok cho to ko shwanori ana ga longre wike juba anga mi shiga lok nwer tram shiga lok talaji ko tere ti shiga lok ko wani gajara me dane sha kwany ala kwar ka jeno e wut Equatoria alo balene ne keneka plan e sha la de ken cho wo gwadja la to ko lo shanga wani ga tele mi sha gorno ben wer ba ka lo ka je cho nwer yo ayu nak chere me ngai kondiale so ne me mi cha de teram de denied no shi wani ga cha kan je tel mi shalat katin dial kon te dong de Nuer de ka lo ka je kon men chalat chana jenen so tel mu goro ban la jal lar kono wani ga cha mu galat wani ga tel mu ga mi chalat te ko de chalat lar ni jen wo ba Nuer ba kan na jen plan de ne kan lat kene kiir mayardit no ke jen gwaz me tama ci kon dial men ci tok chana jenen ci kon ngajin wona na cha wudu shal me wani ga cha je ben kap chong kabje chong ka cha gwada cha mu kanga ke bolmel do badana kabje chong ga ngai kondiale gwada je tok tam ne je tok an tam murai kona chwa je wuch chwa bolmel chwa las gwasde ko bi bolmel batin kono gor kir ka bagala let ko bolmel wud jane so ci plan de ne dan che succeed kene kiir mayardit cha Nuer cha kanak kan ji Equatoria kan Nuer nak dundo me ji tok gene wuri shal ka me waniga jente ga dorkel deo jarana zande ja zande teken ka ter ka doro dien mitre ne kon shal ka belenda ne teken ka ter kan ji belenda ko te ka ter ke wuri shal me ke doro dien me chicken kan me lat ke kiir mayardit kan nok chu kan goro bi kan dial bi kan jas pilaigo janta ye dan shi ngaro lat ke jenono shu mentame te ter moteten minen yeno shuina ka western Equatoria e wuri shal ka me wani galade mone so jo me goro di yana ngach mako ko right tena ta jana ata endan en kiir mayardit che wuri shal ka me waniga che jela de jeka je waniga tega jo me kula la tega kwerum pai kwany kwera mo kwer mi sha kwany re wuje dana te waniga tin ka Central Equatoria State wudo mo shala General Rabi Mujung Emmanuel jen chaje kwany ala governor ka Central Equatoria State entama ka jo mo chalat gwasa me wuri shal ka me waniga ano jo mo ko lat governor Mujung ka changa dok no ci waniga te jo mo che kweni nene ajen jin kwer
ke governor pai kwany de jogono nene tiedrodo ala tiaga lungono bajimal wuch kamon woy kana ke je jene okay ka dobran chelat ke je. Speaking at the welcome sermon of Governor Mojung on Wednesday, Wani said that some people in the party try to remove leader when they feel left out, do not get financial help, or are not given ministerial position during cabinet change. Ajene larana lat ke jor gwada dan kene ka moy ke yo ke kene ran kene nya moy ka kom. Ajene baje lat jor, ajene no mo yerengu yere komdo. Lada je wani ga ko jen chaje wut ka do mi chay lat jor ke je. Anetin konin te ka kel. No. What can remove the governor from his position quickly is lies and propaganda. One is say problem will be created and blame on him, especially if he does not appoint certain people when changing minister. Ajenene gwadana kwa inkana kwera pa kwen chitka point the governor and would shall come Mujung ko governor Central Equatoria mu weran weje kwen ka jana ba kan chirante mu ko position ajana ba yichu la jor ngwaza mongo kujuruch ke jerame jek ajana na mo be jako ba jimal wuch wi komdo. One explained that the state government cannot give job to everyone, especially in Central Equatoria where many people are educated. Ajana nana wanega chigane dial de mo kalado ko jane dial content ka Central Equatoria dial ajana ka gwar Kenyon jeno misha governor shaja kwanya no ba yu kwanya la kwerjira moke ba jamu position take ne ba banjor ba mu ki kone nene misha gut gwan wona ideal ka gwar dere gwan wona ideal ko tonu de ka banjor no de job de ka creates ko de ne ideal de mu kalat chaga de paljor ko shi ne ideal shi korong chejan so mitu position want to tenu mu chaga leslet shi ba mu position ba de randere let anot kana gwar and gwasamo ka ba na paljor chore lut kashianga dana ngai kona de ne diala to de yi kam gotin kon ke letin kon gor kan o de kan kalat charande watch ke chana de look and o moy ka position iko ken ichele de shiga dak telan ma dak but this a plan mishare le ka ken kum ke mi yadit ko be kanat be ken ka palgwe la lem kon ma gwasa me ka waniga la former vice president of South Sudan jen dier jen ke bedane ci to kaje ci kon ngaje no jen je chuje long chaje la de je ko rundi alati wajen tele mu gwamle de wajen no gone shemane ngai kon de al kon lat karodien ci ko jogo ne nan tama mishet ke medane ci to ka a ci to kaje jen ko ran pay kwan ja jo mo chaje lat en waniga ne me jen nan la tuong ni shang me ya kwer ya kwan jen la jalat ke jor en gwasa mo bay shu wuch kiir mayardit jen ajen do bana wo ke je bo en waniga ke vice president chagu jen ojen tele je long cha kom cha ju ke je ka cha je la de jek me dane cha je ko bala ram kel ka spele pinkir mayardit ko bala kwarte na shire kuma ka kele shwa je nyo ko mo wo ke je jen jodan en chala de me nyoga ye kele no jen ba je kwan ka ba je wuch du no shi chong mi shit kana mone jen jodan go re bialing an biya ta kamal ban jago je ga mer dien bye bye.